June nisari sangni somni pani kan lo chuang kai le ta clear tu te in jawa in chibai le vekule tuntuma chuan Russia le Ukraine buinalam kan clear ve thung don ani USA Russia ambassador chuan Washington chu USA Russian journalist te tiboya apunin State News Agency RIA chuan atalang Anatoly Atonov chuan telegrama ronziakin Russian journalist USA tirte chu ti duda annia American ramchunga direka thuthe chu khap anma chondonani officiala thiltina renga anchep le donin ansoya special service te chuan kan median na thok te chu anpana tho hona nei turin anfuyani tin Anatoly chuan asoi ani embassy in international politics chungchanga thupui sang kan din mun US mipangai hena hriatir atumna tamtak tual chung thuthe tu te chuan malicious propaganda tin an hnol ngal ani Russia sipaite chuan tholeni tangkhan Severodonetsk mun tamzoka anna obbe chunjom zel arin tin mase kho puidin mun diktak chu hriat chen alani lonin Institute for the Study of War chuan asoya amairo chu thilin thlak danglam thut theireng ani Luhansk governor Sarhi Haidai chuan Patiani kan Ukraine sipaite chuan Severodonetsk mun zau tak anla let le thaya kho puichan vepo anthunun theiti asoya mase Ukraine journalist Yoru Batusov chuan he thu hi anhiala Kiev sipaite hian khopui chunga azot industrial sector chau anthunun ti asoini in ISW chuan asoi ani Haidan chuan Severodonetsk din munchuna satakin acheleti asoya June rukhan Ukrainian sipaite chu industrial site chunga anin baina sa leti asoi bok ni in institute chuan asoi Haidai le Batusov ten report in nialna ansiam chan hi achiang lova khopui chunga hian khopuya inbeina nasata kaum mekani tin ISW chuan asoi bok ani Zelensky chuan Azovstal steel plant atanga inpe Russia in alu aram chunga indona tang anga tang mek Ukraine sipaite ti duda anni chu tha ati lo thu asoya Zelensky chuan journalist hena Azovstal atanga tang sangni janga chuang anom ti asoya Donetsk le Luhansk bialatang te chu public prisoner anni thu asoya Andin munchu international organization 10 an enfia mekani ati President chuan Ukraine Intelligence Directorate chuan tang intleng ton na chungchang hi an boipui mek ti soin he inbiak na hi alotlin ngei arin thu asoibok ani Russian ho chu indem na konga hian anrin tlak lawa Main Intelligence Directorate chuan he thil aboipui na konga hianin adin mundik tak min hre sak turani kandule bai cyber chu kan sipaite ruai ho chau ani ati Zelensky chuan British Prime Minister Boris Johnson anhena Russia nena anindona Ukraine mamo ralthom diktak athona wangin lom thu asoya hemi ma hian United Kingdom chuan US nena indamna siamin Kiev tana military aid package tharakal puimek zinga Ukraine chu multiple launch rocket system kilometer somre thlenga hla target beithaina tur asablai donti alosoi to bok Zelensky chuan Prime Minister Boris Johnson chunga lom thu kasoya Ukraine kanmi puitenun na humhimna ta na amamo tak ral thom pek tura kanthil phutte ashia thiam kimo wangin anin bo saina wangin kalom hleni tin Zelensky chuan asoi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan asipaite chuan indona leya indona sat berna mun khopui Severodonetsk anlatlom lo thu asoya kanmi hoisente hian Severodonetsk hian anlatlom lova khopui chunga chuan kongpuya inbeina nasatak alom chunjom zelani tin Zelensky chuan jantina video ati chua asoi ani Donbas bial Severodonetsk chungchang soin Zelensky chuan Ukraine chu Donbas tan adinga ngetakin adingani ati heti meklai hian UN Special Representative on Sexual Violence Pramila Paten chuan Russian abainua Ukraine mi maktadwai telte anram chuasana mundangan kalchu mishing inshalna buena achang mekani anti mechia leno pang indona tanga tlan chete chu mishing inshalna tana bai anni thule thren khat chuan in humhimna anjon lain pongso le hlawm dang anton belzelani tin Paten chuan UN Security Council asoi ani Russia Foreign Ministry chuan tholeni Niruk Khan Moscow chuan US official somruk pakhat te chu mimal shrekna asiam sakti asoya sangson te zinga hian US Treasury Secretary Janet Yellen Energy Secretary Jennifer Granholm le midang tepo antela
heng zinga hian USA defense sector le media te po antel ani mimal hrekna an siam heng mi te hi Russia ram lu khap ani don ti ania ministry chuan he hrekna hi Russia political le public figure te baka ram chunga sumdona IO te chunga US in hrekna ati zawreng awangin pubalakna ta na siam ani thu asoi ministry chuan mimal zinga hrekna hian military industrial corporation lar tak tak ho tu te media platform rating agency le aircraft le longsiam tu company te baka US State Department official mimal te po antelti asoibok heng official te hi Russia ministry soidanin Russian cyber attack malicious chungchanga report lem siama anin namnoi ani European Council President chuan Russia and Ukraine abai chu khovel pum huapa ele barlama harsat na thlen tuwa apua hei wang hian Russia UN ambassador chuan UN Security Council meeting atangin achuak ani Charles Michel chuan Russia chuan ramchang kangjok telaka steel missile angin ele bar in shrek na chu amang tangkai meka mi puite chu rethaina ashwelu tani ati Russia palai Vasily Nebenzia chuan chu thu sei chu thu diklo thedara apu ani indona wanghian Ukraine longchol muna eitur anthon chuan te chu Russia hian adang charmek ani Ukraine hi eitur siamna hriak baka bu fai chi hrang mais le huite thon chuak tu lian tak ani Russia hian bu fai tam tak athon chuak boka chu baka fertilizer po athon chuak bok heng thil thon chu ani lo wangin thil dangman po asan pha ani New York Security Council meeting naya Michel chuan Kremlin hian ele barmamo chu ramthang mek telaka steel missile atan amang mekani ati athu soya wang hian Nebenzia chu achuaka achuadon chuan Michel chuan direct in abia room chu ichuasan mai thei thudik ngai thlak lo chu aul samjok mai thei ati zui ani Mr. Nebenzia chuan Reuters nena Charles Michelan thudik lo soya wangin aum thei lo thu asoi ani meeting Tranaya US Secretary of State Antony Blinken point Russia chuan Ukraine bu fighton chu athununa anram chuasan akhapti asoiboka Russia sipaita chu Ukraine agriculture infrastructure tichia apu bok ane philanthropist non-governmental organization le private sector tenena thutkhom anneina Blinken chuan hundanga chuan bu fighton maktadoi somni veljet chu Odessa bula sailoa atanga long bu fai purpo atanga ni ati EU roitu miselang bokin Russia point Ukraine bu fai chu loknan man atum thu report din tlak tak aum thu asoibok ane US official hui chuan Russia chuan Indonesia akalpui nuwa po athil tum strategic goal atil hotling theilova Ukraine hian ati tomnan ramzau tak ahlan angai lo ni in asoya Russia chuan February ni somni pali khan Ukraine abaithana special military operation tin asoya indona hi zirtomni khan ani zana ani to ani niza chuang zet chu Russia ho hian anthil tum chu tacticalin nasatakin antol bek le toni atum ber chu khopoilian pathum Kiev Kharkiv le Odessa telak ani Russia sipaita chu Kiev le Kharkiv atangin anin nudo angaya Odessa lama ma anson thailo bok ni in asoya korni hian Georgia le Kazakhstan po US ambassador na alo thokto ani Korni chuan Indona wanghian Russia President Vladimir Putin chu ani na tanga paithlak ani theina chance aum thu asoya Russia rama hian sarkar in thlak danglamna aum thaya khotlangram hrekna in Russia economy a norna nasatak athlengran chu Indona hmuna tlak chetna nen ain zom chuan mipui boina mangan thlak tak athlen theiani ati Indona hmuna thil tlak chetna te hi Russia tan chuan mol phok thlak tak ani thu soin Korni chuan Ukraine marlam Donetsk mun than khat po Russia chuan asipaite akhon khom chung point Ukraine mi te chuan anla le theito ni in asoi chuwangin heng thil tum lian tak te hi Russia tan chuan thil za thlak tak ani tak zet ani tuna hian Russia chuan asipaite chu Donetsk ada khom meka ma se thil ngainom tak chu ni khat kal ta chung khan Ukraine sipaite chuan Donetsk mun than khat anla le theita ni ati hemi ni wanghian Russia hian ramzau jok ala theidon lo ni in angai US Secretary of State Louis Henry Kissinger chuan May ni somni pathuma World Economic Forum thu soin Indona ti top ani thainan diplomatic solution siam aphuta Ukraine in ram apek theina turpo atel ani mase Ukraine chuan chungai dan chu adulo tak zeta anol ani tun nai khan France President Emmanuel Macron chuan Russia chu
mual phau tur ani lo ti asoi bok mase kon ni chuan ngai dan dang lam tak aneya Russia tan Indona ti top ani thainan face saving solution amamo thu asoya historic thil thleng te soin kumsang kha jakwa somriat pakua Afghanistan atanga anin nu do chungchang te Russia in Cuba missile a hun chungchanga buena memi ani chungchang clear letin Soviet Union chu ti lung oi angai lo ti asoi Ukraine tan remna aum thainan aram chungchang siam remna konga in thia thiamna siam angai don lo ani tin kod ni chuan asoya khothlang ram te zinga Ukraine chu thlomna nasatak nei ania hei hi ram pakhat mai indona ani talawa Russia and Ukraine abai mai ani lova Russia le khothlang ram te indona ani takjet bok ani ati Mizoram le Assam ram ri kan boi fawa chuta kan soi vezia chu Assam ne na do kan kila India khuna aram insem chungchang hi kan soi chuak thin ani kha aram ri kan chin fel huna engti azau nge Assam kan pek veang ti hi mitam tak lo le thli ruk chu ani ni kum chung ringot ponram kan chan na sa sia huaisen kan mamo tak zet ani tu thar lor khom dang ngai thaila Russia President Vladimir Putin chuan United States le khothlang ram ten Ukraine tan long range missile an pe ani chuan an chan len ngal tur thu asoi US hian anram se payemo NATO se payemo chu Ukraine thon lu antum lo ti soima se US le Europe ram te chuan drone howitzer heavy artillery anti-aircraft Stinger le anti-tank Javelin missile te chu Ukraine tan an pek thu an soi thung US President Joe Biden chuan karmasa khan Russia bainan an mangdon lo ti asoi chen nuwa M142 high mobility artillery rocket system HIMARS tian soi chu Ukraine tan pek an rem ti thu apuanga Putin chuan Ukraine hena ral thuam an pek chu thil thar ani lo baka an ral thuam thon hian engma ati danglam lo thu asoya mase hemirwal hian US in HIMARS system mantur long range munition kilometer zathuma hla kap thei supply ani ro chuan an bailet ngai tur thu asoya long range missile an thon lut ani chuan kan la beilo na mun pialam thlengin kan kap tuang tin Putin chuan state television channel Rozia Uanin an komtrumin asoi ani Ukraine sipaita chuan February ni somni palia Indona thlen nuwa Russia sipai singthum sangkhat jani somnga chuang an thi to ti an soya Ukraine Armed Force General Staff chuan Russia hian tank sangkhat jathum somriat paruk armor personal vehicle sangthum jali artillery system jaruk somkua multiple launch rocket system janhi pakua cruise missile janga somnga pakhat air defense system somkua paruk aircraft janhi som pakhat helicopter ja somsari paruk longlian le lungte som pathum anchan to ni in atarlang ani South Korea le United States chuan North Korea in Pathiania ballistic missile aka chua chanle nan nimin khan missile pariat an kap chuak vele South Korea President Yoon Suk Yeol chuan anram thenomin an du lo zong thil an ti ni chuan an chanlet ve ngal zel tur thu asoya kan mi puitenun na le himna konga ser pakhat po om lo nan thei top kan chua don ani ati Seola War Memorial Event thu asoina President Un chuan North Korea nuclear le missile program te chu Korean Peninsula mai ni lovin Asia marchak le khovel khoiboi thei khopin alhom to ni in asoibok US le South Korea hian akha tokin joint military exercise an nei thina hei hi North Korea chuan angai thailo hle ani North Korea in tuipui kam chaklama missile thanem tak an ka chuan huwa rampani te hian nimin khan surface to surface army tactical missile system pariat US atangin pakhat le South Korea atangin pasari an kap chuak ani ole khati zong kha tun tuma kan ti chuwa theite ania la subscribe lo ten kan channel te lo subscribe zel turin kan som cheu ani